Pak, Bapak, saya sarap Bapak. Oh iya, Ving. Kan maling, Bing. Melok bareng sasar apa sekali. Beda kamar ngara, Pak. Lek, Ale, sasar apa, Lek? Iya, Mbak. Lek, dah sarap Lek. Kok bangket ya, Pak? Iya, Ving. Kok bangket ya, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak, kok mangkat dari aku? Iya, Ving. Lah mangkat jalan. Wek, antara kamu, Wek. Apakah yang antara laku? Gimana lah sekalian bareng.
Le kakek tibi kan mak kak. Saya kok mulai ya lek ke Roma. Le rumah nak kakek kan beda arah beren kena ngatang salah aku kak. Iya lek, demi kaki sing kok rela termuter. Anja kak kalau kakek lah mangkat, kok aja lena soko bayin. Ule cek larang ah. Cek orang larang lek titireng bini. Iki pas tak maju lagi. Pas batam bona pas titi para bantu wah. Ila wis melonde kok gak ada. Assalamualaikum. Mbak Mila. Mbak. Waalaikumsalam. Kakek Ping. Iya teh. Mbak Mila nak ada teh? Ada Ping. Ni laki lo datang salah ko. Oh ya wes teh, yang kau matora undangan. Iya lah sabar je Ping. Bekiakin deki ya. Iya. Gila wes ya teh ya, langsung mulai kau ya. Perang agar ngaterakin undangan lain. Iya Ping. Ya Allah, ya kancana tangan anak laki. Tangan anak pas bila sinuru abunte. Umur ya mek sajentu. Sedeng kerong asyamu mengekompoy. Mbak Mil, kau piru di Roman nah, ada kakek. Ya kok lah karena ibu rumole salah aku, Mbak. Beda apa, Mbak, ke Roma, Mbak? Sengkau terakin undangan, engkau alak ya. Oh, kakek alak ya, Mbak. Bisa apa, Mbak? Ya bi tang bekal, Mil. Tang bekal ja akhir sabine atau. Engkau aja mau londa apa burung sengkau aja. Ya mau tak mau, Mil. Engkau gelem, Mil. Tebang engkau anu, Mil, baburung, Mil. Pas di prabantu engkau deki tak ke laki. Ya lah wes Mil ya, aku akan ngaterakin undangan ke lain. Oh iya, Mbak. Oh iya Mil, bila kaja salah ya Mil. Sengko kita mikir ji ya, Mbak. Ya laki-laki Mil, takut deki sonto jadi prabantua. Men, demak kita andi rencana abi ini ya. Rasa nabi ini amat.
Ya pacar li kata Andi. Iya lari nyare men. Deki sontok tadi bujang lapuk kaki. Ya dak rumah boleh mat. Cek tak di nomor sendok ka sengko. Iya lah sampai nyare men. Wah, mesti nyari je lah, mati leles so sengko. Men. Mila men. Cek lah bini Mila aja apa kaki men. Wah, apa mat cek lah Mila. Aja jual mahal. Kalau tak dipajual laki apa? Oh ya tahu ndak iya men. Senyata nak kecap apa lu ngabrung Mila aja paling salpa men. Kok lamar rayu mat? Ken tak gelem. Duh ya tak tahu men mau pahe ngaji. Pah buru tabi ini kaki mau pahe ngaji tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah datang salah apa Ping? Iya Pak. Ya kan aku Ping, bapak bersih ke peta. Beda apa Pak? Ping, masa kaki udah nggak jedo nah. Maksudnya kaki apa Pak? Ping, umur kaki nak lah saja tua. Masa kaki tandi rencana lagi. So alafi jangan rencana kaki setelah di laki kaki. Bahkan lah banyak sandi anak. Sedangkan kaki sampai situ ya tak di calon laki lu. Sengko kita mikirnya salah laki ya Pak. Loh, arah apa Pi? Sengko ki fokus katang kelakuan Pak. Trauma bunga akake ben nyariah biaya nak alik sa sekolah. Pi, makai kakeran dia hak untuk seneng. Nono oding kaker isen kelakuan melolo. Pas bila kaki sing bersak kena seneng. Allah na, polami beda orang laki akar bek kaki. Ayo tren, alaki kaki. Iya Pak, engkau alaki lagi ya. Ken dentek sampai alik lulus sekolah. Mbak, kau saya sekolah buat kok nanong kaki nyerengon. Lale, kaki lah sekolah Pak Pender. Mon masalah engon pakai angon Mbak. Muljong kuatin kaki Pi, gara-gara masa depan alik. Kaki rela tunda kesenang hati. Itu akin anak kaki bi papa. Muka-muka nama cuduan sepela. Amin, amin. Prabantua julukan de orang bini senyakin ke ateh beni karena orang bini hakikat perasa tapi karena julukan prabantua terkesan kasar ikidingaki bahkan angkepen masyarakat prabantua lebih memalukan daripada orang bini si berstatus pacaran. Tade orang bini setero anikah telat teretan. Bentade orang bini setak tero keluarga sepenuh kelaban kesenangan. Tapi setiap orang bini andi pelean alasin ben keris takdir tibi. Mele odi katibih karena untuk ajaga harga diri riah beni aib.
Aib Ariyah pacaran terus tapi tak gelem anikah. Seika butuh prabentuah bene tekanan tapi dukungan. Buat tretan seadentek juduna, tetap sabar ben ikhtiar. Insyaallah mau cepat atau lambat, juduna bakal datang ibekto setepak.